Dragi ljudi, dobrodošli u Kliker. Podcast koji ne da mozgu da odmara. Za prvi podcast koji snimamo dugo smo se odlučivali koga ćemo zvati. Na kraju je pala odluka na možda jednog od najviđenijih, ali i najkontraverznijih Brođana, generala HOS-a, Antu Prkačina. Ante, dobrodošli. Hvala. Ante, u politici ste već 30 godina i više u stvari, od 90-ih ste tu prisutni. Pa možda za početak da prokomentiramo situaciju u Ukrajini, kako se to popularno ovih zadnjih godina govori, ali više da se osvrnemo na američku politiku, posebno politiku Donalda Trumpa i na ove posljednje pregovore na Aljasci. Kakva je to toplo-hladna politika koju on stalno radi? A da se osvrne malo na početak. Razmišljao si ili razmišljali ste? Ko je najzanimljiviji, ko je najkontroverzniji? Ajde, ostavimo kontroverzu. A ko su mi bili protukandidati? Koji su to još zanimljivi Brođani s kojim sam se ja borio za primat? Ili ćeš mi to možda u drugoj emisiji odgovoriti kad dobro promisliš? A? Reću vam ovako, nijedan od njih više ne živi u Brodu, a u idućoj emisiji ćemo prokomentirati koji su to. Znači, ja sam pobjedio lokal patriotskom logikom. Dobro, ajmo na ozbiljne stvari. Zaista, centar svjetske politike je u Ukrajini, ali se na trenutku, u stvari, najznačajnije zbivanje Ukrajina i rat Ukrajine, a rat i politika su vrlo povezani. Neki čak kažu da je rat nastavak politike drugim sredstvima. Međutim, izborom novog američkog predsjednika sve je to prešlo u Bijelu kuću, ili barem najznačajniji dijelovi politike su ušli u Bijelu kuću. Ljudi o tome razmišljaju, ne samo svi živi razmišljaju, ali ja još nisam čuo jednu kvalitetnu karakteristiku i opis političkog stanja koji kreira aktualni predsjednik Sjedinjenih Država. Povijest ja volim, a povijest, hajde bude malo neskoro, povijest ja i znam. I znam ja da je kroz povijest bilo raznih čudovišta, na čelu vlada, na čelu država i tako dalje, na čelu politika. Hajde, sjetite se Nerona koji zapali Rim, Kaligule koji konja imenova konzulom, pa bio je tamo neki ludi sultan kome su nešto jedna žena bila sumnjiva, pa ih je 260 strpao u vreću i stavio u te velike vreće i kamenje bacio u Bosfor. Pa i onaj, kad sam već o sultanima, sultana Sulejmana, sin, nasljednik Selim, zvali su ga iz Pičutura, bio ovako igrač na svoj način. Međutim, svi su ti ljudi po nekakvoj logici ondašnjih političkih zbivanja i vladanja dolazili na vlast. Naslijedio sin oca ili naslijedio nekog. Ali američki narod svojom slobodnom voljom, demokratskim putem izabere ovako kretena i postavi ga na čelo države i da mu najveću moć na svijetu. Ja sam od jednog jedinog političara ili teoretičara čuo da je, mislim na Tončija Tadića, on je nedavno, ja morat ću taj podcast, ili ne znam gdje, uglavnom Tonči Tadić je postavio 3 moguće varijante. Je li Trump ovo, ono ili je možda idiot? Za mene on potpuni kreten. Čovjek koji ima veliku obavezu i koji ima sjajnu priliku ući u povijest. On bi ušao u povijest, ali na potpuno krivi način. Jer je prvo neobrazovan, jer je drugo bahat, jer oko sebe izgleda kupi slične sebi. Je li on zaboravio da je on nasljednik Woodrow Wilsona, koji je tamo negdje, kad ono bi 1917. godine, kada su se Sjedinjene Države uključile u rat, izašao sa svojih 14 teza, gdje je vodio računa i o malim narodima, pa smo se i mi Hrvati našli u tim njegovim tezama i u tome razmišljanju. Jer on zaboravio da Sjedinjene Države ulaze i u drugi svjetski rat, iako nisu napadnuti. Bilo je tu računice, bilo je tu matematike, bilo je tu interesa, ali bilo je tu i nekakve moralne i političke obaveze Sjedinjenih Država da vodi računa o zemljinoj kugli. I onda se pojavljuje jedan ovakav kakav je on, da onako napadne viteza svjetske politike. Mislim na Zelenskog, jer on sebi složio u glavi. Je li on složio tu Nobelovu nagradu? Što je on tu složio, ko to zna? Ili ona njegova priča da će on za kratko vrijeme postići mir između Rusije i Ukrajine?
I to njega natjera da gazi temelje i ljudskog ponašanja, i moralnosti, i principijelnosti, pa i politike. Jer politika ne mora biti nemoralna. Ne mora politika nužno biti nemoralna. Posebno ako ste na čelu tako moćne države i posebno ako ste osoba koja se ostvarila. On se ostvario kroz posao. On se ostvario kroz medijsku popularnost. On se ostvario, ako ćemo malo šire, i kroz ženu koja je naših korijena s ovih prostora ovdje, koja je ponajljepša žena na svijetu, što baš ovako pogledati je kao sliku ne odgovaraju jedno drugom, ali čast svaka, ako imaš druge kvalitete, zavrijeđuješ takvu ženu. Znači, kakvi se to kompleksi pojavljuju u čovjeku koji je, dakle, ostvario ono što se svojim radom može. Ne može on sebe sad premodelirati. Otac, majka i Boga je stvorio takvim kakav je. A mene podsjeća na Steonu kravu kad hoda, a ja njegovu facu kad pogledam, ne mogu reći da on krmak, on je krmača. A nervira me što to niko tako nije rekao, jer to tako jest. Jer to tako jest. Dakle, umjesto da kaže, ja dolazim nakon ovih ljudi koje sam ja nabrojio, može on tu spomenuti i Kennedy i koga god hoće još. Moja zadaća je vidjeti što se u svijetu događa. Moja zadaća je i sljedeće, osvrnuti se na Budimpeštanski sporazum od 1994. godine. U tom trenutku je Ukrajina raspao se Sovjetski savez, u tom trenutku je Ukrajina bila treća nuklearna sila na svijetu. Jest da je falilo tamo nekakvih osigurača, šarafa, ovog, onoga, ali gro tog nuklearnog potencijala, odnosno od tog nuklearnog potencijala koji je bio u Ukrajini, se mogao osposobiti ili se mogla napraviti nekakva trampa da su Ukrajinci išli s druge strane. Dakle, Ukrajini je obećano da jedna potpuna politička sigurnost i neovisnost, a čak bila je prijetnja prvenstveno od Sjedinjenih država sankcijama ako kompletan nuklearni potencijal ne daju Rusiji. I vidite što su doživjeli. I on to zaboravlja. On misli da je svijet krenuo od njega. Od njega svijet krenuo, od njega takvog kakav je. Evo to, tako ti ja vidim njega prvenstveno. A ovo sam ti rekao, zašto? Ja mogu tebi sad još sat vremena pričati ono što su mljeli svi. I ovo ti niko drugi nije rekao. Apsolutno se slažem, nikoga nije ovako oštro i direktno napao do sada. Evo, definitivno, barem u našem političkom prostoru je bilo nekih onako izokolnih, što bi rekli. Možda ga je napadao neko koga ne voli, ko ima razlog. Ja sa simpatijama gledam na Sjedinjene države, ja sam sa polusimpatijama gledao i njega, jer on imao nešto i da valja. Ovaj svijet koji je krenuo, sačuvaj Bože kuda, specijalno u Evropi, gdje se gazi obitelj, gdje se gazi vjera, gdje se gazi nacija, gdje se gazi ljudsko dostojanstvo. Da ne objašnjavam sad zašto i kako, jer i to ljudi znaju. On se čak pojavio kao nekakva brana od toga. Zapravo brana od tog mahnitanja iz evropske, američke duboke države. Otpor tome je pružio i Putin. Meni je Putin prije 15 godina bio osoba godine. Kao garant sačuvanja interesa i prava na život kršćanske civilizacije. Jer kršćanstvo, odnosno pravoslavlje i katoličanstvo se razlikuju puno manje nego što ljudi misle. Ratujući sa Srpskom pravoslavnom crkvom, malo sam ušao i u to pravoslavlje i katoličanstvo. Dakle, pa na koncu, odakle ja potječem iz Hercegovine. Kažu, faljen Isus kršćanine, ne kažu faljen Isus katoliče, nego faljen Isus kršćanine. To kršćanstvo je sličnije nego što se misli. Između katoličanstva i pravoslavlja je politika uglavnom i jedino napravila razliku. I Putin se pojavio kao neko od koga se očekivalo puno i onda Putin pomahnita ili ti oko njega. Ali nisam ja sklon previše pričati o tome ko zapravo vodi politiku. Vodi politiku onaj koji zvanično vodi i tako dalje. Pomahnita čovjek, inače prije toga nije mi smetilo njegovih 162-3 cm, ni ovo, ni ono, sad mi to sve smeta kad je pomahnito. On je krenuo ko Petar Veliki. Petar Veliki je 1711. godine krenuo osvajati još jedan komad svijeta. Dosta toga je on uzeo, ali je u Moldaviji zapravo spremio se na moćno tursko carstvo.
Ja bi od srca želio da je on u tome uspije. Ja sada navijam za njega onda. Ali se zaletio ko bula grlom u jagode, očekivao je potporu. Sa nekoliko strana nije doživio i našao se kod mjesta Prut, ne Prud, nego Prut. Našao se u okruženju turske vojske i on je lijepo ponudio, tražio je dogovor, razgovor. Nije ga bilo stid. Ponudio je da da kompletan svoje naoružanje, odnosno teško naoružanje, da se sa osobnim oružjem vrate nazad, da se ne bi ratovalo, Turci prihvatili i tako je to završilo. Pa Trump je izvuko Putina iz poraza. Kakva ove priča? Putin da dobije sve što je naumio, a neće dobiti. On je već doživio poraz. Koliko ljudi izgubio? Ko garantira gdje ta Rusija biva za 30 godina? Ko garantira? Robita je ona. Ona može lako puknuti. Hoće li ga neko pitati za ove žrtve ako mu se raspadne ili sječe Rusija za nekoliko desetaka godina? A na koncu ako će se to Rusiji dogoditi, bolje da se dogodi danas nego za 35-40 godina, jer će tada od Kine, koje se danas može staviti u neke pristojne okvire, nastaviti jedan pravi monstrum. Jer će pola toga uzeti Kina. Jer Kina nezadrživo ide naprijed. Ali da ne fulam temu. I tebi hvala, evo pohvala ozbiljna. Ovo da čudo neviđeno se dogodi da voditelj lijepo šuti, sluša, pusti mene da pričam. Ti očito... Znači Davore, vi volite voditelje koji šute. Davore, ti očito nešto znaš. Meni su najgore one neznalice koji smatra da će biti glup ako on ne uskoči. Onda da uskoči kako treba. Čast svaka. Nego blesne glupost, a ja, pošto ja imam zero PTSP-a, ali neću ga naplaćivati, tako da smijem reći, imam ja malo tog PTSP-a, ja to držim pod kontrolom, ali kad mi tako neko zekne, kad me prekine bez veze, a ja isto ga vidim da on ne razumije što ja pričam, onda se iznerviram. No, hajmo raditi. Da. Bilo je tog zaista nuklearnog naoružanja u Ukrajini, samo ću se na to kratko osvrnuti. Mislim da su nešto preko 3000 raznih nuklearnih, što glava, što streljiva, što ovog, što... Oprosti, znači potvrđuješ ovo da je Ukrajina mogla biti treća nuklearna sila? Bila, da, po količini koju je posjedovala, da. Spomenuli ste Bosnu, to jest spomenuli ste kako se u Hercegovini lijepo pozdravljate sa... Falje nisu skršćanine. Falje nisu skršćanine. Što se događa u Bosni? Znači, je li to posljedica ovih globalnih previranja? Evo, Mile Dodik opet najavljuje referendum. Hoće da ga hapse, da kažemo to u žargonskom smislu. Što se tamo događa? Znači, ima li ta Bosna budućnosti u ovom obliku kakvom je danas? Hoćeš ti meni dozvoliti da ja s druge strane uđem u Bosnu, pa kroz gradove. Ja bi kroz Hrvatsku, odnosno kroz glave i istupe hrvatskih političara ja bi ušao u Bosnu. Ja sam prije godinu i nešto dana u jednom podcastu, u jednoj kratkoj izjavi, kritizirao premijera Plenkovića zbog njegova silnog zalaganja za red i mir u Bosni. Opet se ponavlja da su i oni Čović. Prvo su upozorili i domaću i svjetsku javnost, a naročito javnost Republike Srpske i Srbe, da treba poštivati pravosudni sustav Bosne i Hercegovine. Dalje, da treba voditi računa o redu i miru u Bosni i Hercegovini. Pa, dragi moji hrvatski vođe, i jedan i drugi, s tim što ovaj u Hercegovini sve zna, mislim na Čovića, on sve zna, njemu je sve jasno, ali on je konformist, on prelijepo živi da bi on uzeo i najmanji rizik na sebe da kaže ono što je. S Čovićem nisam nikada razgovarao. A pratim ga i znam ga. I nisam zaljubljen u njega ni najmanje, ali visoko cijenim njegovu inteligenciju i znanje. I ovo što je Čović rekao, to je progovorio konformizam. A što se to mirom i redom može u Bosni i Hercegovini napraviti da bude na dobrobit Hrvata? Pa 30 godina ili 35 godina od Dejtona. Živi se u nekakvom miru. U apsolutnom miru. Politički mir nije, ali živi se u miru. I Hrvati iz dana u dan gube. Ma Hrvate, poziciju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini može popraviti jedino nemir, a ne mir. Jedino nemir, a ne mir. I što se sad događa? Događa se to da Bošnjaci u svom ludilu, ponavljam ono što sam rekao često puta,
u svom ludilu, želeći Bosnu za sebe, kompletnu, odnosno onakvu kako bi oni krojili, kako su zamislili, oni idu obračunati sa kršćanima. I onda odaberu, ja više oni me tjeraju ne kršćane, onda odaberu ne one koji bi bili nekakvi prirodni saveznici, ne one koji su im bili i prijatelji. Pa o toj braći ne volim pričati, nego oni lijepo idu svojom pragmom. Idu oni prvo obračunati sa slabijim kršćanima, pa će onda obračunati sa jačim kršćanima. I tu prave glupost, jer su krenuli u rat sa Srbima. Nas bi velika većina podržala muslimane. Ali oni su u tom, jer ne vode njih niti istinski muslimani. Ko njih vode? Ovaj Konaković zadnje vrijeme upotrebljava izraz balija. Ja sam izbjegavao taj izraz, jer on je posprdan za sve muslimane, ali nije. Točno se zna na koga se misli kad se kaže balija. I to je dobro kad kažu oni muslimani između sebe. Pa onda smijemo i mi reći. Njih su jugoslavenske balijetine. Oni su postali nositelji bošnjačko-muslimanske politike. A oni mrze više Hrvate nego Srbe. Hoću ponoviti. Oni mrze više Hrvate nego Srbe i oni vode i oni kreiraju tu politiku. I što se u Bosni događa? U Bosni se događa čudo neviđeno, da se Srbi s nekim tuku politički prepravljaju da su Srbi u pravu. Srbi su redovito u krivu. Kad su se tukli s Bugarima kroz balkanske ratove, sa Albancima, sa Crnogorcima, sa Hrvatima, sa bosanskim muslimanima, s kim god su oni bili u ratnim problemima i političkim problemima, oni su bili krivi, ali sad su Srbi potpuno u pravu. I Srbima se radi nepravda. I ja bih samo još, kad je riječ o tome, upozorio ove naše političke vođe na činjenicu da je prije 10 dana jel to bi Savjet sigurnosti Ujedinjenih nacija prilikom rasprave o Bosni i Hercegovini nisu rekli ovako kao Čović i Plenković da treba poštivati odluku suda. Ma kog suda i kakvog suda? Kog suda? Nego su rekli da trebaju svi faktori poraditi da Bosna postane pravna država. Da zaživi pravna država. Je li zaživljuje pravna država na način da se poštuje ovo što je učinjeno Dodiku? Jedan neovisan, objektivan sud da analizira stanje od kad Dodik dolazi na vlast, a došao je davno. I on je najmanji velikosrbin od svih Srba. On je postao velikosrbin iz dva razloga. Prvi razlog da bi opstao na vlasti, a drugi razlog možda još značajniji, jer je vidio da se srpskom narodu i Republici Srpskoj da se čini nepravda. I to je njega natjeralo poziciju u kojoj je. Sad, nabrajati kako je on ipak priznao sud, jer je on te uplatio, te se žalio, te je rekao časni suda i tako dalje. Jedan čovjek koji je pragmatičan političar, koji je malo ratnik. On mora shvatiti da u Bosni i Hercegovini nije, tamo se ne održavaju boksački ili hrvački mečevi. U Bosni je MMA. Udri rukama, udri nogama, hrvi se, udri i glavu. Udri kako dohvatiš. Znači, meni su ti Dodikovi potezi potpuno normalni, potpuno u redu. I kad je sjajna prilika da se popravi stanje hrvatskog naroda, mi se na jednom zalažemo za ovu Bosnu koja nama Komšića bira iz mandata u mandat za Bosnu, gdje nas muslimani zakidaju gdje mogu i gdje stignu, a stižu često. Kakav je to interes hrvatskog naroda? Prosto ja to mogu protumačiti jedino kao interes nekoga iz Evrope koji je to sugerirao Plenkoviću, on Čoviću i tako dalje. Ista ti je to stvar kao i sa onim nedavno potpisanim vojnim sporazumom. I to me je malo pažnje posvećeno u Hrvatskoj, Bože moj. Vojni sporazum između Kosova, Albanije i Hrvatske. Prema kosovskim Albancima gajim simpatije i oni prema meni. Simpatija je obostrana. Albancima iz Albanije, to je jedan gorštački narod koji
koji je sjajno pisao Mićunović. Jesu li to bile moskovske godine? Boga mi, počeo sam i ja zaboraviti. Moskovske, u knjizi Moskovske godine, pisano ona prije 50. godine, sjajno pisao Albance. I tako kako ih je on opisao, a nastavio Dimitrije Tucović kad je opisivao zločine srpske vojske nad albanskim civilima. Kako su oni opisali te Albance i Albanke, ja sam ih tako doživio, ja prema tom narodu gajim simpatiju, kažem, ona je obostrana. Ali što to mi imamo potpisivati? Koji je to hrvatski interes? Koji je to pa na koncu albanski interes i interes kosovskih Albanaca, njega ima sa Hrvatskom, potpisali sporazum o vojnoj suradnji. Pa koga ćemo mi to napasti? Ostaje jedno Srbija. I to, dakle, Andrej Plenković, to čini njegova vlada, čini vlada Andreja Plenkovića, koji je Srbima dao 40 kulturnih centara u Hrvatskoj, evo imaju ga u Brodu, kojim je otišao u taj kulturni centar, što je potpuno besmisleno. Andrej Plenković, kome sam 3-4 puta u Saboru predlagao i pisao mu ljubavna pisma, do detalja objasnio što treba učiniti da se poništi skandalozan ugovor Hrvatske države i Srpske pravoslavne crkve. Prvo se iznenadio, čak je to i zabilježeno, prvo se iznenadio, a nakon toga, pa, on je sa uvažavanjem pogledao to moje. Međutim, reakcije nikakve. Očito je netko rekao, netko iz Evrope, koji to nije razumio. Plenković razumio, nemoj, ne dire. Znači, čovjek koji je toliko prema Srbima dobrohotan, omogućava Srpskoj pravoslavnoj crkvi da iznosi tone i vagone novca iz Hrvatske i to bez kontrole. Jer Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj uzima novac, ali nema riznice i nema nikakve kontrole. I čak ne ide ni tamo pod kontrolu Srpske države, nego kud to ide, to nitko ne zna. Ovi kulturni centri koji mogu biti dugoročno skandalozni, ne znam ako bude poslije vremena, jer mi ćemo vjerojatno o ozbiljnim stvarima razgovarati, objasnit ću ja što znače ti kulturni centri. U stvari reći ću odmah, ukratko. Dakle, hrvatski Srbi, bosanski Srbi nisu nikakvi Srbi. Ja sam tu povijest proučio i često puta spominjao srpsku priču, kako su Srbi, mali, hrabri, balkanski narod, branili su oni kršćansku civilizaciju od Turaka, pa su od Turaka bili maltretirani, pa su bježali, povlačili se i tako dalje. U jednom jedinom tursko-kršćanskom ratu Srbi su se isključivo i jedino oni tukli sa Turcima. To je bila 1371. godina i bitka na Marici. Već na Kosovu, to je bio međunarodni vojni sukob, jer su bile i 2-3 hrvatske vojske. Nije samo bio Vlatko Vuković, koji nije nikakav Srbi, nikakav Bošnjak. On jest Bosanac ili Bošnjak regional, to je Hrvat iz Bosne. Drugu hrvatsku vojsku je vodio Ivan Paližna iz Zadra, a treću Ivaniš Horvat iz Mačve, jer je Mačva tad bila Hrvatska, odnosno bila je u sastavu Hrvatsko-Ugarske države. Nakon te kosovske bitke, dolazi bitka na Rovinama 1395. godine, gdje to je briljantna pobjeda kršćana nad Turcima, jer je Bajazid vodio vojsku tursku. U toj bitci su poginula 2 srpska velikaša, Konstantin Dejanović i Marko Kraljević. Znači, Marko Kraljević nije samo epska ličnost, on je stvarna ličnost, on je sin kralja Vukašina. Sad Srbi pokušavaju oprati njegov obraz i obraz svoje politike i slažu nekakva pisma. Pazi, Marko piše pismo pred boj. Moli Boga da on pogine, ali da kršćani pobijede. Pa kad je takvog uvjerenja što se nije prebacio, što nije posjekao prvog Turčina kraj sebe u boju. Laž najobičnije. Dakle, ginu dva velikaša, a treći, sin kneza Lazara, Stefan Lazarević, koji je svetac, koji je i tako dalje, o njemu bi mogao satima pričati i pohvaliti ga i pokuditi ga, jer moje pravilo je to, imao je on detalja, on imao viteštvo, on imao junaštvo, ali on je bio turski vazal, on je bio istodobno i ugarski
hrvatsko-ugarski i turski vazal. Bio je na jednoj i na drugoj strani, ali on se tad uspio izvući. Eto tad, dakle, na turskoj strani su bili Srbi, pa je godinu dana nakon tog došla najznačajnija bitka tog vremena, kad je kršćansku vojsku vodio Žigmund Luksemburgovac, vladao pola Evrope. Onda su Turci dobili bitku zahvaljujući ovom Stevanu Lazareviću, koji je u zadnji čas, neki kažu sa 2, neki sa 3, neki sa čak 5.000 srpskih oklopnika se uključio i presudio bitku u korist Turaka. Pa onda ne preskočim moment kad pada Carigrad, to je bilo 29.4.1453. godine kad pada Carigrad, u turskoj vojsci 1500 srpskih oklopnika. Pa druga bitka na Kosovu, izdaja Hunjadija i tako dalje. Dakle, gdje god se ratovalo, gdje su ratovali Turci sa kršćanima, uvijek su Srbi bili na njihovoj strani. Srbi su okrenuli ćurak ili promijenili stranu tek nakon bečkih ratova, nakon 1683. godine, kad je Kara Mustafa opsjedao Beč 7 tjedana, onda zbog intervencije Jana Sabjetskog, poljskog maršala i kralja, da se ovaj nije umiješao i poljska vojska, Beč bi pao, vjerojatno nakon toga bi išli i Turci i do Nirnberga, ko zna gdje bi stali. Onda je uslijedila katastrofa turske vojske i masovna bježanija i tada je Leopold pozvao sve kršćane istoka Evrope da se priključe i tek tada se Srbi priključuju kršćanima, a do tada su oni bili najvjernije turske sluge. Dakle, oni nikakvog, zašto ja ovo sve skupa pričam? Pa pričam da ljudi znaju. Jer ja ne učim povijest iz jednog izvora. Ja kad krenem u stariju povijest, onda uzmem Klajića, ali Boga mi uzmem i Vladimira Ćorovića, pa uspoređujem i mogu ti reći onih tamo negdje 9., 10., 11. stoljeće, da su gotovo da prepisuju jedan od drugoga. Idemo dalje. Dakle, što se događa? Pred Turcima bježe Albanci, balkanski Vlasi, nešto Grka, ovo, Srbi ne bježe. Ono Srba što se povlačilo, oni su se povlačili dolinom Vardara i Morave i išli su u Južnu Ugarsku. A ovamo preko u Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku nije niko išao, nego išli su balkanski Vlasi, išli su neki drugi pravoslavni narodi. Sad idemo još, ovo je vrlo zanimljivo, pa ćemo još uzeti minutu, dvije. Popis stanovništva u hrvatskim zemljama za vrijeme Habsburške monarhije, 1782. godine. U tom popisu je 74,5% katolika, 24,5% pravoslavnih, nacionalnih manjina nema nego 2000 židova, židovske manjine. Ovi pravoslavni, to su uglavnom ti koji su kao pomoćne čete uz tursku vojsku išli i oni koji su bježali, imali razloga bježati. Oni su pravoslavni. To se ponavlja 1802. godine. Isti rezultati. Da bi nakon 100 godina svi pravoslavni postali Srbi. Ali je zanimljivo još nešto. Kako? 5 puta sam, ili 15 puta sam javno pitao, kako to da u Lici proučavaju četnički pokret svuda i na svakom mjestu? Došao sam do Like. U Liki četnički vojvoda Došan. U Liki četnički vojvoda Čorak. U Liki četnički vojvoda Pešt. Ajmo pregledati Srbiju od juga do sjevera, od istoka do zapada. Nigdje takvo prezime naći nećete. Ima jedan sportaš čiji otac bio oficir, ostao tamo, čak je Srbiji donio zlatnu medalju i rekao živela Srbija i ja mu na tome čestitao, bez obzira što su roditelji Hrvati, on etnički Hrvat. Ti živiš u Srbiji, živela Srbija, pozdravljam i tako dalje. Ali o čemu se radi? Dakle, kad je nećak Mehmed Paše Sokolovića, koga Srbi posrbljuju, a svi argumenti kažu da on nikakve veze imao nije, čak jedan engleski povjesničar naći taj podatak. Kad je Mehmed Paša Sokolović sa odlikom ili sa najboljim uspjehom završio jančarsku školu i došao pred Sulejmana Veličanstvenog, ovaj ga je pitao odakle, on kaže ja sam iz Hrvata, I'm from Graz. Naći ćemo to, pa ćemo, imamo još tih dokumenta koje ćemo donositi ovdje i
I dakle, zbog čega to pričam? Pričam to zbog toga što je Mehmed Paša Sokolovića, nećak Ferhat Paša Sokolović, koji je bio kliški Sandžak, bio vojskovođa dobar i napredan i tako dalje, on je proširivao granice, pomicao granice Turskog carstva. I on je pomicao granice povijesne Bosne. Povijesna Bosna je Sarajevsko-Zenički kanton, to je povijesna Bosna. I kao takva je bila Hrvatska pokrajina, a ona je širena jednom zgodno napričavu emisiju, pa ću ti ja pokazati kako se je Bosna širila od zemljice Bosne, kako je išla i kud je išla i tako dalje. Dakle, taj Ferhat Paša Sokolović, prvi bosanski Beglerbeg, on je pomicao granice Turskog carstva, sve do čak on je čuveni po onoj čuvenoj bitci Gvozdansko i njegov viteški postupak. U Gvozdanskom su, dakle, nakon što su ga opsjedali u studenoj zimi, kad su ušli u Gvozdansko, branitelji se ne javljaju, nisu ni metka ispalili, ništa. Uđu Turci, turska vojska i nađe ih sve pomrzle i tada je Ferhat Paša Sokolović tražio da se po kršćanskom obredu i tako da se sahrane, da im se skine kapa, ali vrlo brzo i on izgubio glavu, on je pao, mislim, 1587. kod Kanjiže. On je sa sobom vodio te lake čete balkanskih Vlaha, uglavnom još ponekoga, i kad bi Turci pomakli kršćansku vojsku i proširili prostor Turskog carstva, turska vojska se vrati, kršćanski narod se vraća. Vraćaju se seljaci u sela, vraćaju se. I da bi se to izbjeglo, on je tim balkanskim vlastima ponudio zemlju tamo, ponudio imanja i ponudio posebne uvjete. Tu su nastali ti takozvani vlaški zakoni, po kojima ti vlasti koji su naseljavali te prostore, Bosne, Like, Krbave i tako dalje, znači svih ovih prostora do kojih su Turci došli. Oni su imali pravo sami birati svoju političku i vojnu vlast, nema poreza, nema ničega. I sad šta se događa nakon kratkog vremena, Turci su zauzeti ratovanjem na drugoj strani, ostave ove na miru, ovi se dogovore sa austrijskom vlašću. Prijećemo na vašu stranu, dajte nam iste uvjete. I Austrija daje vlaške zakone. Znaš šta imate? Imate jedno pravoslavno selo, jedno katoličko selo. Katoličko selo plaća sve poreze i obaveze, a pravoslavno ne plaća i onda nakon 10-15 godina ili nakon ko zna koliko godina onaj katolik kaže, to je slična vjera, gotovo isto. Idem na pravoslavlje, da ne bih plaćao poreze. Znači, pravoslavci, znači hrvatski Srbi i bosanski Srbi iz razloga profitabile postaju Srbima, Srbi nisu. Danas Srbima u Hrvatskoj nije lijepo, a ja ne želim da im ne bude lijepo, ali šta im ja mogu? Danas njima nije lijepo, oni bi rado, svaki od njih traži nekog pretka, nekog djeda, kuma, ovoga, onoga koji je Hrvat, da zaborave srpstvo. Umjesto da se integriraju, kao što želim da oni tamo u Srbiji naši, samo nek se oni posrbe. Jer ovi, do duše, naši tamo nisu napravili nikad nikakav problem, ali ovi su nama ovdje vođeni, instruirani iz Beograda, činili silna zla i u trenutku kad ti Srbi polako postaju dio hrvatskog korpusa, njima Plenković u dogovoru s Pupovcem pravi kulturne centre, da oni po tim centrima idu srbovati. Oni u Brodu i na 10 mjesta neće srbovati, ali će srbovati u Rijeci, negdje u Istri i u Zagrebu, što je ogromna politička šteta. Znači čovjek, ne pričamo ovo bez veze, čovjek koji čini ozbiljnu političku štetu Hrvatima, a radi veliku korist Srbima i daje im novac i daje im ove centre, on gurne prst u oko Srbima kako im nikada nijedan hrvatski vladar nije gurnuo. On potpiše sporazum sa Albancima i sa Kosovarima. Gdje je tu pamet? Je li to prst u oko Vučiću? Možda Vučiću u ovom trenutku sada i nije prst u oko. Možda Vučiću osobno. Srbima i Srbiji jest, ali možda Vučiću nije. Međutim, to je skandalozan postupak. Šta mi imamo od toga? Gurnuti prst u oko Srbiji. Ništa dobio nisi. Ispadaš najveći neprijatelj. Pa meni nije stalo ni do toga da Srbi i Hrvati reže jedni na druge. Kad smo već kod toga, ja sam bio iznenađen, vi ste znali nekad braniti Aleksandra Vučića i njegovu, da kažem to tako, vlast. Jesam znao. Dobro, ja sam znao govoriti istinu. Molim lijepo, meni se može dogoditi da pogriješim, ali ja neću nikada svjesno slagati. Nikada ja svjesno slagat neću. Ja mogu laž nečiju prenijeti. Mene pokojna majka na koncu
kad sam krenuo po politici, rekla jednom, slušaj, Ante, dijete moje, ti moraš voditi računa, dobro provjeriti što zboriš. Što? Pa kaže, ja ti gledam onog Račana, stara bila bi istražena. Puno toga on priča, on pola sata ništa ne kaže. Tvoja je svaka drugčija i dijete, vodi računa da te ko na grijeh ne navede. Da ti ispriča laži, pa da to svojom jezičnom ojadiš i čovjeka i njegovu obitelj, pa da Božja kazna padne i na mene i na tebe i na sve naše. Ja o tome vodim računa. Neka mi dokaže, dalje, neka mi neko dokaže da sam u krivu. Ja ću prihvatiti odmah njegovu teoriju. A što se tiče Vučića, ja njega opisao. Opisao ga, to su Vučićeve službe koristile. Ja i sada tvrdim, kad je njemu jako teško i kad mojih prijatelja Srba ima ih dosta, to meni jako zamjera. Ja tvrdim da Srbi i Srbija ima dobrog čovjeka na čelu. Ma dobrog čovjeka na čelu. Dakle, ponovit ću, naoružavao Ukrajinu, a nije se zamjerio Rusima, ili se Rusima ipak zamjerio. Ja nisam siguran ko njemu ovo radi. Jer ovo što se Srbiji događa, to je odnekuda dobro pripremljeno. Nisam siguran je to došlo iz Moskve ili je to došlo iz Brisela. Ovo nije spontan pokušaj, evo, opet govorimo u interesu Vučića, ali ja govorim istinu, uvjerenja sam 100%. 16 ljudi poginulo na Cršnicu, ovo ono, lijevo, desno. U Bosni dozvole da se kopa, da se pola brda iskopa, uzme neko novac na tom kamenu i kamenolomu, izgine puno više ljudi, niko ne mrdne. Ovdje 16 ljudi, tragedija jeste, ali nije to dovoljan razlog, to je bilo nešto drugo. Dakle, Vučić je dolazio posjetiti predsjednik Kine, predsjednik Indije, Macron, njemački predsjednik i tako dalje, a kod nas ne dolazi niko. Ti to, da on priča gluposti i nebuloze kad je pitanju Hrvatska, Jasenovac, ali kako neće pričati on, kako neće pričati on kad priča Goldstein? Kako neće, molim te lijepo pričati. I dalje I postoji ta njegova prošlost koja njega koči. I on nije prava varijanta za nas Hrvate, odnosno za uspostaviti jedan, skoro mi izletio suživot, jedno kvalitetno susjedstvo Srba i Hrvata. Ali on sada Srbe dobro vodi. Onda meni moji prijatelji objašnjavaju mito, korupcija i tako dalje. A ja im kažem, je li jedan od utemeljitelja srpske države, dvojica su Karađorđe, a drugi je Miloš Obrenović. Miloš Obrenović bio najbogatiji čovjek u Evropi. Stojadinović, Milan, bio ponajbogatiji čovjek na Balkanu. Ja znam točno kako se koji obogatio. Nikola Pašić, on je njegova čuvena priča, kad su zamjerili zašto rada šverca šećerom, duhoviti Nikola kaže dete voli slatko, voli dete. Znači, njihovi politički vođe su bili iznimno bogati, iznimno imućni. To je kod njih običaj. Na koncu. I taj Milutin, najveći ktitor. Ktitor ti možda i znaš, ali ljudi ne znaju. Ktitor je onaj ko je bio financijer, ko je bio utemeljitelj tih srpskih manastira, kažu 39, da ih je podigao. Pored ostaloga lažu i za Krupu i za Krku. Jedan je zavještaj Jelene Šubićeve, bilo bi to zgodno, jedan Milutinova, nije to su laži, ali to ćemo. Na koncu to rade drugi hrvatski povjesničar, jako dobro, skidam im kapu i pozdravljam, ne moram se u to petljati. Ja ostavljam za sebe ono što drugi ne obrađuju. Dakle, u Srbiji je običaj da on pola pije, pola Šarcu daje, pa od Šarčeve polovine opet sve polovine i tako da. Čak za ovoga, ovo je mene ne djeluje lopovski uopće. Ovo je mene uopće ne djeluje kao biznismen. Ovo je mene uopće ne djeluje kao čovjek koji je tamo nekakav novac složio ovamo ili onamo. Eto, to ti ja o njemu mislim. Kod njega, posebno na ovim, kako oni to tamo u Srbiji zovu, režimskim medijima, znači Informer, Pink, Happy i tako dalje, jako često možemo čuti kako su instigatori svih tih
prosvjeda u velikoj mjeri ustaše. Čak se negdje zna spominjati nekakvi kampovi. Jesu mene spomenuli gdje se nisam čuo da su vas neki spomenuli kao trenažera, ali spominju čak i Opatovac kao poziciju, to sam čak neki dan čuo, poziciju gdje se treniraju ti ustaški blokaderi, kako ih oni zovu. Jel? Tako da ne znam zašto uzima tu retoriku da ga Hrvati pokušavaju srušiti s vlasti. To je zgodno. To je zgodno. Ako nema što drugo, izazovi sukob sa Hrvatima i ujedinit ćeš Srbe. Ujedinit ćeš Srbe na mržnji prema Hrvatima, objašnjava Hrvati, Vatikan i tako dalje. To je mantra stara desetke godina. Prijeti li u Srbiji opasnost u nekakvom idućih, recimo, par desetljeća odcjepljena Vojvodina? Imam osjećaj da se stalno to nekako u pozadini Pa teško mi je razmišljati o tome zašto. Zato što ja to pomalo priželjkujem. A kad nešto priželjkuješ, onda nisi objektivan. Na koncu Vojvodina. Pa ta Vojvodina. Dobro si ovo počeo. 1745. godine. 3 župe. Požešku, Virovitičku i Sremsku. Marija Terezija reinkorporira, priključuje na Sremsku, Srem sa Zemunom, sa Ljubom Zemuncem. Sa Zemunom priključuje Hrvatsku. Inače, Marija Terezija je bila, ja sam o njoj slušao dosta toga, ali tek kad sam došao do knjiga i do literature, nemam onog nesretnog Uzelca od toga, to je jedini čovjek od toga si mogu nešto pametno i čuti i naputite i na ovo i na ono i tako dalje. Dakle, Marija Terezija je... Samo da kažem da govorimo o našem Brođaninu Striboru Uzelcu. Da, jedno, stvarno brodskoj legendi. Ne viđam ga dugo i pomalo mi nedostaje. Uše ne popuno, ali pomalo mi nedostaje. Pa na koncu pazi, ajde sad... Fenomen Srpske pravoslavne crkve je meni u glavu ubacio Stribor Uzelac. Dok nijedna Hrvatina veze o tome nije imala. Dok 99% katoličkih prelata pojma, nemaju ni sad pojma. O njima kad počnem pričati, bit će svašta. Biće nekoliko ljudi za pohvaliti, ali bit će za pokuditi. Srušena je bila tu pravoslavna crkva, ona što je pored bolnice. I meni je jako krivo bilo zbog toga i tu sam ja držao predavanja. Na koncu ja sam bio zaštitnik Srba u ovom gradu. Moram se zahvaliti pokojnom Brani Saviću. Kad je došao odavde, Srbi su mene pribojavali. Brani mi rekao, Prkačin će vas prije zaštititi. Ovim junačinama sam govorio, hajmo preko Save, hoćeš ubijati Srba, hajmo preko Save, na ratištu, ubije ga tamo. Šta što ovdje dira čovjek? Zaštitio koga god sam mogao. Od Milana Rakića, koji je bio moj veliki prijatelj i kum, ako od mene ti je prijateljstvo jače od vjere i od nacije, nema tu prijateljstva. Ne samo njega, nego i onaj s kojim ja nisam bio u prijateljskim odnosima. I Stevu Grmu, sa Stevom sam čak postao i dobar. I Milivoje Vasića i tako dalje, koji su sa mnom i postupali ovako i onako. Svakog dakle uzeo u zaštitu. A ovim junačinama koji bi na njima trenirali strogoću, idemo tamo preko puta i uglavnom da ne odem daleko jer moram se vratiti, sreća koncentracija mi još uvijek dobra, to je zbog Uzelca. Kaže, raspravljamo mi zašto se ta srpska crkva rušila. Ja sam 2 ili 3 puta rekao srpska crkva rušila, a Uzelac mudruje, one naučali pomiče gore dole, kaže, kakva to srpska crkva? Tako je tu kraj bolnice. Kakva? Pa tako je kraj bolnice. Pa šta ti pričaš? Vidim ja da on hoće reći. Šta hoćeš reći? Kaže, Bog te blagi. Nije opsao Boga. Bog te blagi. Ako ovi tvoji dobiju državu, pas kako se on postavlja, ako ovi tvoji dobiju državu, onda će ti Srbi svu pravoslavnu imovinu koja je ogromna tražiti, jer će reći da je to Srpska pravoslavna crkva. Na toj crkvi je pisalo Grčko-istočna crkva i to. Dakle, kamo sreće da je Stribor Uzelac bio savjetnikom nekome i Stribor je meni bacio tu bubu u uho i ja sam nakon toga razmišljao i normalno otišao puno dalje, našao i literaturu i ljude koji to znaju i to mi je postalo jedno od mojih političkih obilježja zadnjeg vremena. Da, on je govorio
čak smo to negdje prije i komentirali u neformalnom razgovoru i o cincarima koji ćemo se dotaći u jednoj drugoj emisiji i tako dalje. A ko napravi na tom Balkanu od svih pravoslavaca Srbe? Srpska pravoslavna crkva. Srpska pravoslavna crkva i srpska politika i srpska država su toliko povezane. Tu zaista treba krenuti od 1217. i 19. Ali ima sad nešto da pohvali. Ja sam inače kudio Hrvatsku akademiju, hrvatsku znanost, hrvatsku politiku, ali pojavilo se nešto. Smiješ konkurenciji napraviti. Pojavilo se nešto i neki. Je li to neki dalmatinski portal ili ne, kako se to zove? To ću morati pozvati, negdje ću ja zvati. Na njih sam pomalo i ponosan. Dakle, ono što sam ja u Saboru, ja sam prvi prije 10-15 godina u medijima, a u Saboru prije 7-8 godina objasnio na koji način braniti Dubrovnik od velikosrpskih posezanja. To sam rekao i ministru znanosti. Ministri kulture, nisam nju ne mogu očima vidjeti, ne mogu s njom razgovarati. Ali Fuchs je momčina, i on je vrlo pristojan. Sjeo on mene pristojno slušao, ali to je njemu na jedno ulazilo, na drugo izlazilo. Vidio sam ja da tu ne vrijedi. On mene čak i uvažao, ja sam njemu simpatičan, ali ja njemu kažem, ministre, znaš kako ćeš braniti Dubrovnik od tih velikosrpskih? Dubrovnik, dubrovačka kultura je srpska kultura, dubrovački jezik je srpski jezik, dubrovačka književnost, srpska književnost i tako dalje. A ja mu kažem ovako, Nemanji jedno 25 puta napadali Dubrovnik, koliko ja znam. Nikad ga nisu osvojili. Pa da je on bio srpski, što bi oni njega napadali, što bi on njega, i onda još nekoliko detalja. I onda, Bože moj, prije jedno pola godine, godinu dana, taj portal, i tu, moram pohvaliti, Trpimir Vedriš. Pa ima još, a neću sad, ima ih 5-6 koje moram pohvaliti. To su znanstvenici, to će jednoga dana, oni su već sad doktori znanosti, ali to će biti akademici sretan i zadovoljni da mogu nekoga pohvaliti. Znači, ima i ova dva manastira koje sam spomenuo. Ja sam spominjao i Krupu i Krku i tako dalje i rekao da nije to mogao nikako Milutin 1317. godine podizati. U Saboru govorio 2-3 puta jer objasnio s kim se Milutin tukao u to vrijeme i gdje je bio. Nema šanse da je to bilo tako. I sad je ta ekipa krenula, Bogu hvala kako treba, pa čini mi se da je to moje zanovjetanje na plodno tlo. Imali ste vi običaj nekad napadati vaše, da kažem vaše pod navodnicima, desničare, posebno povjesničare? Anton Nazor vam je bio često na tapeti. Zadnje vrijeme, a sve, ne samo njega, zašto on je doktor znanosti, zato njega, ali Bože moj, svi hrvatski političari desne provenijencije, pa i među njima neki jako pametni koje neću sada spomenuti, jer tu su ostali bespametni. Svi ko jedan, evo sad zadnje vrijeme, Thompson, oko Thompsona. Thompsona Božja ruka vodi. I ovi koji nisu pobožni zbog Thompsona moraju malo vjerovati u Boga. Ono što Thompson piše i što pjeva, ono je, ja znam Marka, mi smo sjedni, mi smo dobri. Ono je 3 puta jače od Marka. Ono Božja, to je meni jedan katolički svećenik jednom zgodom rekao, nakon što sam obradio 27.7. u Srbu još neke događaje, neke laži koje su podvaljene hrvatskom narodu i tako dalje, rekao mi da me visoko cijeni i moju inteligenciju i znanje i ovo ono, ali kaže, sine, mogu ti reći, stariji sam od tebe 20 godina, mogu ti reći, sine. Ono što sam ja neki dan čuo, ono je pametnije od tebe. Tebe je Božja ruka vodila da ono kažeš. Sad smo mi to komentirali, kad je ušao đavo u mene, kaže, ne, sine, Božja milost je. I onda sam, kad gledam Thompsonove pjesme, od kojih njih 5 mogu biti hrvatske himne. I to je Marko uglavnom radio. Marko je prosječan čovjek, ali vidiš, kad je to, onda je Božja ruka. Sad on, te za dom spremni, pa ja za dom spremni branim. Kad ko u ratu i u miru vidio kod mene na kapi za dom spremni? U stvari, na Hosovoj bluzi je to stajalo. Ali da bi ja to nešto, da bi ja lamatao tim barijacima, meni je ta fenomen zadnjeg za dom spremni. On je meni jedan čip u pokeraškoj igri da mi vidimo što se događalo od 1941. do 1945. ovdje i da vidimo kakva je to bila ustaška vojska.
Ja za ustašku vojsku tražim samo pošteno suđenje, jer moj otac je bio pripadnik te vojske i mojih stričeva je bilo, a ja sam s druge strane imao partizanske sramote u plemenu, isto tako, što ne znači da su moji suplemenici sramota, Bože sačuvaj, nego su ušli u jednu sramotnu vojsku. I mi ti meni danas reći, sramna ustaška vojska, sramna je partizanska vojska, ali ti si mi malo partizanske provenijencije, pa neće previše ulaziti da ne bi da ne bismo pokvarili i naš međusobni. Dobro, možda ću i ja biti vaša partizanska sramota nekad, okej. Slušaj, da riješimo i to. Ja sam puno puta spominjao, kad sam rješavao kako sam i zašto sam hrvatski nacionalist, ja rekao jednom zgodom da je ustaška crna legija najbolja vojna postrojba kroz povijest. I nisam se zavadio s partizanima, nego s jednim domobranom, koji je tvrdio da je 42. domobranska vražija pukovnija, divizija, da je bolja. I kad sam proučio ratni put te 42. domobranske, koji je vodio Stjepan Sarkotić, u kojoj je u 10. četiri 25. puka služio Josip Broz Tito, i istakao se u bitkama u Srbiji, što je jedno vrijeme bilo skrivano, i dobio srebrnu austrijsku medalju jer je bio sjajan borac i tako dalje. Dakle, lomio sam se s domobranima ili tim domobranom koja je bolja postrojba, a neko je rekao da sam ja, ne neko, nego njih dosta. Ja sam hrvatski nacionalist jer sam pohvalio ustašku crnu legiju. Onda sam odgovorio ovako, jesam nacionalist, da. Ali ne zato što sam pohvalio crnu legiju. Ja crnu legiju možda volim radi oca, radi stričeva. Ja sam hrvatski nacionalist radi toga što sam rekao da sam jednako ponosan na junaštvo i hrabrost 2. i 9. dalmatinske partizanske. S čijom se ja ideologijom i razlozima rata ne slažem. Ali junaštvo tih hrvatskih mladića koje su oni iskazali na Sutjesci, i ne samo na Sutjesci, nego gdje god su se borili, meni srce ovoliko. Andrija Matijaš, Zmaj junak, partizanska provenijencija, zavedeni ljudi i moje majke. Moja majka je uz muža čestitog ustašu postala veća ustašica nego što je bio pokojni mi otac Ivan. Gdje za 2 strica su poginula kao partizanski prvoborci u Foči. Ljudi koji su vjerovali da se bore za pravu stvar. Tako da ja često puta sam prema partizanima žestok, to je kontra. Inače, da nije ovog partizanskog ludila, ovih laži, ovi koji kakvi, ovi pajdaretina po Zagrebu što nešto partizanu, i da one bar nešto znaju. Ni to ne na šta liče, ni to ne šta znaju. I onda još zakače mene. I onda me to naljuti. I onda ja budem često puta stroži prema partizanima nego što bi trebao biti. Ali ne odem iz crnog u bijelo, iz bijelog u crno, nego one sive detalje, ja ih možda malo potamnim, međutim, u načelu, ja ne lažem i ja laži ne prenosim. Ja se sjećam kad se aktualizirao pozdrav za Dom spremni, jel, HOS-ov pozdrav? Pardon, oprosti, evo, nisam najvažnije stvar rekao, odnosno nisam ni konkretno odgovorio na pitanje. Dakle, svi ko jedan vele, oni nas zovu ustašama. Oni ustašiziraju, sramota, 500.000 mladih ljudi. Pa moj Ante Nazaren, moj nepismenjače, kad si to rekao, ti o ustašama misliš isto ono što Slavko Goldstein, Ivo Goldstein, Vučić i da ih ne nabrajam. Ti isto misliš, pa ne mučnite glavom za Boga, ne mučnite. Pa ja sam bio u Domovinskom pokretu gdje Miro Škoro kaže, on nas zovu ustašama u klubu, on nas zovu ustašama. Svi se slažu, ja kažem, stvarno su pogriješili. Ustaša sam ovdje jedino ja. Kako će vas od sramote zvati ustašama? Jer shvati te ljude, sjedati ocu, djedu, tebi, ustaša je jednako zlo. Ma nije ustaša, vidjet ćemo mi što je bilo i kako je bilo. Ja smatram da ćemo mi jednoga dana istražiti Jasenovac. Kad istražimo Jasenovac, ja sam mi već dokazao, evo nema me u Saboru i gotovo, na Jadovnom se opet se jaduje na Jadovnu. Dok sam ja bio u Saboru. Rekao sam im u 3-4 navrata da se speleolozi spustili u jamu Jadovno i nisu našli ništa. Ništa nisu našli. A mene nema 2 godine u Saboru, evo ove godine 40.000 Srba su, ili 40.000 Srba su ustaše bacili u Jadovno, a speleolozi se spustili i ništa pronađeno nije.
Da, to Jadovno je u stvari kompleks logora koje je osnovao Dido Kvaternik na krškom terenu Velebita, u šumama, i jedna od najvećih jama je, čini mi se, i najveća Šaranova jama, jel? I oni tvrde, znači različiti povjesničari tvrde različite podatke, to sam baš gledao, od 15 do 40 tisuća žrtava, jel? Spominju. To ti oni njih, kako se zove, ima zanimljivo prezime ima. Da. No, nije važno. Ne mogu se. Ali uglavnom speleolozi se spustili i nisu našli ništa. I to je gotovo, to je negdje u zapećku ta informacija. A oni to od 10, 15 i onda to raste. Pa Jasenovac se spustio, čak su i u Republici Srpskoj spustili ga bili na 2-300, onda ovi naši naljute Milu, onda Mile 50.000 digne. Onda ga opet naljute, on 150 dižete. Da. Srbi su spremni, njihova mitomanija nema kraja. To evo, dakle, to je to. Htio sam reći, spomenuo sam pozdrav za Dom spremnih osoba. Sjećam se kad se on aktualizirao u jednom trenutku. Vi ste bili tad u javnom prostoru Hrvatske jedini spremni reći da to nije nikakav starohrvatski, povijesni, nego je to ustaški pozdrav. Što je meni drago, a što si ovo rekao? Jer ja se sjećam da sam ja stajao s vama tu na Korzu, tad sam radio za jednu drugu medijsku kuću, i vi ste to tada bili jedini spremni reći. Pa zato što prvo imam stav, drugo imam i znanje. Ovako da se razumijemo, kroz povijest je spominjano za Dom spremni. Imaš nekakvu pjesmicu, meni je poslana, Ormanica ko prije brodi morem i tako dalje, prije više 100 godina za Dom spremni. Ali taj pozdrav za Dom spremni su ga uzeli u HOS-u i to ga je uzeo pokojni Ante Paračik. Ja tad nisam bio u HOS-u. Ja s Paračikom nikada razgovarao nisam. Mi smo telefonom samo razgovarali. Samo telefonom i ja tražio da moja postrojba, koja je bila rezervni sastav specijalne policije, osniva se HOS, da uđem u HOS i Ben Imenjak veli prvo, kaže, Imenjače, ti trebaš prijeći u stranku, dođi ti k nama, ti si veći pravaš nego bilo ko od nas. Ja vam kažem, ja bio u HDS-u, bio saborski zastupnik. Ja kažem, Imenjače, ja ću napustiti ovu stranku koju jesam, ja hoću u rat. Kaže, znaš kako se postaje HOS-ovac? Molim. Kaže, ja sam HOS-ovac i to ti je to, ja ti mogu poslati 50 ili 100 amblema i ništa više i tako dalje. Dakle, da on nije temeljen na ustaškom pozdravu, temeljen na ustaškom pozdravu, to gnjide, to i nejadnici i neznalice, papci, i ružni izraz. Ma nije to, znaš, imaš dva za Dom spremna, imaš jedan ovaj, ima jedan on. Pa viš, to je hrvatska vlada. Ma ko je, pa to je jedinstven pozdrav koji se spominjao prije poglavnika i ustaškog pokreta. Ali to je pozdrav iz ustaškog pokreta. Ja inzistiram na tome. Zašto? Jer ću na taj način isprovocirati. Thompson je isprovocirao hrvatsku politiku i hrvatsku znanost da istraži Drugi svjetski rat, da istraži ustaški pokret i Jadovno ponovo Jasenovac. I to je to. To je to što mene malo razlikuje od ovih papaka, jer mislim da imam nešto u glave, ne bojim se. A oni se, nije to ovaj pozdrav, to je taj pozdrav koji je. To je poglavnikov pozdrav, jer da nije poglavnika i da nije to pozdrav ustaške vojske, nikada ga mi ne bi rabili, ne bi koristili. Pa evo i sad se pojavio nekakav predsjednik, neke udruge, pridruge, kako ko od ovih polupolitičara paše tako izmišljaju nekakve HOS-ove udruge, pa nađu neke HOS-ovce, pa ti blebeću, ne znam šta blebeću, ali dakle, drago mi je se ovo spomenuo. I na faci mi vidiš, ne vidim se, nema ekrana, ali vidiš da sam zadovoljan. To ti je u ovoj nezavisnoj državi Hrvatskoj jasno Joe Šimuniću i meni. I pomalo Velimiru Bujanecu, iako do njegovog ptičijeg mozga to sporije dolazi, ali pošto se podruži i sa mnom i sa Joeom, to ti je to. Obećavam da ćemo, ako budete imali volje, Drugi svjetski rat, ja i vi pretrest onako malo temeljitije, i uloge i Broza i Ante Pavelića i tako dalje i tako dalje, i sve ono što se događalo i prije i poslije. Ali sad bih se vratio možda malo na vaš generalski čin. Meni je vrlo interesantno što vi niste nikad svoj čin preveli. Mnogi jesu, i Blaž Kraljević je, a vi svoj niste nikad. Čak Blaž nije svoj čin preveo, nego je prihvatio čin armije Bosne i Hercegovine, ali i Izetbegovića. Taj čin je ponuđen i meni i Blažu. Ja sam svoj odbio, ali tu moram biti konkretan, objasniti o čemu se radi. Da ne bih bio prevrtljivac. Ja mogu promijeniti
političko mišljenje i stav kad dobijem nove informacije. Ali neke stvari se nikada ne mijenjaju. Dakle, meni je taj čin ponuđen, ja sam taj čin odbio, ali ne sa gnušanjem. Ne sa gnušanjem. Alija Izetbegović i ja smo imali prijateljske odnose. Ja sam se zahvalio i rekao sljedeće. Da sam ponosan što mi se nudi taj čin. Na koncu, ako je armija, ako je predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo HOS kao legalnu vojnu postrojbu u Bosni i Hercegovini i priznate činove, ja s tim potpunosti slažem, ja ću uzeti čin generala armije Bosne i Hercegovine, ali kad armija, HVO i HOS deblokiraju Sarajevo i uđu u Sarajevo, ja ću sa ponosom taj čin uzeti, ali dopisni general biti neću. Iz tog razloga sam rekao da neću uzimati ni ove naše činove, pa vam ja tako imam. Ali jednom zgodom će mi to, dobro si ovo započeo. Mislio sam da je poluprovokacija, ali ne smije, neka si, provociram. Donijet ću tu svu dokumentaciju. Dakle, pošto nisam uzeo čin armije Bosne i Hercegovine, nisam htio uzeti čin niti HVO-a, niti Hrvatske. U Hrvatsku vojsku bi trebao prevoditi. Hrvatski zakon je to regulirao. Ja sutra odem, ja donijet ću ti generalski čin HOS-a i način kratnog stožera i tako dalje. Ali ima nešto drugo zanimljivo. Što ja iz HVO-a, iz stožera HVO-a, imam 7-8 zapovjedi gdje se general bojnik Ante Prekačin upućuje u Posavinu, u Srednju Bosnu, poslije u Orašje i tako dalje. Dogovor je bio takav, pa kako ćemo... Ja čin uzet neću, a vi to napišite, ja ću zapovjed gdje sam tako imenovan uzet i izvršiti. Jer ima njih koji sad, ima toliko parage, ima tih koje od njih to ide. Nemam ja problema ni sa kim, nego tim nekakvim pravašima od kojih niko metka ispalio nije, koji zapravo blate HOS-ovce, sjajne momke, sjajne borce. To ipak je to bila elitna vojska, i HOS-ovci, to nema šta. Jest da je tu bilo dosta ljudi koji su bili hrabri od toga što nisu znali da metak ubija. Pa bilo je lude djece 16-17 godina i muške i ženske koji se nikoga i ničega bojali nisu, koji su činili čuda na ratištu. Nisu oni veze imali, nisu za dom spremni. Njima je to HOS, njima je HOS bio štos. Bilo je i takvi koji su znali, koji je išao zbog djeda i zbog oca, ali bilo je njih kojima je HOS bio štos i tako dalje. A bilo je i takih, pa ja sam imao raspravu, ja prihvatim raspravu svake. Ja svakim prihvatim raspravu i s jednim bezveznjakom, neće ga više imati, jednim bezveznjakom koji ima neku krivotvorenu potvrdu, on je nešto bio u HOS-u, ovo, ono, lijevo, desno, ni ratišta, ni ovoga, ni onoga. Dakle, hoću li ja jednoga dana pred smrt, ali mislim dugo živjeti, zbog unuka, hoću li prevoditi čin ili neću, ne znam, ali meni je tako lijepo biti jedini živi paravojni general. Srbi su svog Arkana ubili, muslimani su svog Juku Prazinu ubili, evo Hrvati mene nisu uspjeli ubiti i meni je lijepo sa tim mojim činom, jer ja nisam uzeo niti saborsku, niti vojnu mirovinu. I ako Bog da sreće, neću uzeti ni jednu ni drugu. Ali ako baš bude se moralo, uzeti ću saborsku, vojnu neću, nema šanse. Vojnu neću, to je moj doprinos. Na koncu ja sam jedno vrijeme i dobro živio, živim dobro i sada. Ali bio sam toliko imućan da sam smatrao da meni ta mirovina neće trebati. I da radi zlih jezika nisam ja čekao Hrvatsku da se obogatim pretvorbom i privatizacijom. Najveća kuća u Slavonskom Brodu, moja, koju sam ja kupio 82. i 84. Dakle, nije se čekala pretvorba i privatizacija da se obogatim. Ja sam puno imućniji bio u onoj državi nego u ovoj, ali ovu više volim i meni ovo je ljepše. I vidiš, ja 100 godina imam, mislim da djelujem kao sretan i zadovoljan čovjek. Apsolutno. Ne 100 godina, nego u 72. godini sam, pardon. Apsolutno se slažem, vama zaista djelujete sretno i ne izgledate kao da imate 72 godine. Moram vas pohvaliti. Pa ustaški, Stasi ti ustaša, molim te lijepo. I u ovoj državi, i u onoj državi, i o onim ratovima koji su prethodili ovom posljednjem domovinskom, ćemo još razgovarati. Vama hvala na ovom gostovanju. Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo. Nadam se da ćete biti malo češći gost ovdje kod nas, pošto ste u Brodu. Ja vas pozivam da ako budete htjeli, budete čak nekad i sami domaćin ovdje u ovom našem studiju. Tu ste, susjedi smo, pa kad god budete htjeli, dobro nam došli.
tebi hvala i pohvala. Ponavljam, pohvalu. Stvarno vjeruješ sebi ili znaš taj posao kad si u stanju pustiti čovjeka da priča. A ja ću se pojavljivati. Ja sam na koncu, neko se mene predstavio kao tvoj partner. Kad sam čuo da se radi podcast, rekao sam da imam interesa. Hoćete da budem partner, mogu malo i novaca uložiti, jer to ne treba neki velik novac, a mogu biti i najamni radnik. I to besplatni najamni radnik. Volim te lijepo. Dakle, vrlo rado pojaviti se kad bude nešto zanimljivo i neko zanimljivo da budem domaćin, voditelj, suvoditelj, radim bez honorara. Priču i pjesmu nikad naplatio nisam i neću. To je Božji dar. Takve najviše volim. I evo za kraj, možete si ako želite, iako vama to ne treba, ja znam da to vama ne treba, ali možete si izabrati, ima ovdje lijepih crnih klikera u ovoj našoj zdjeli, pa za uspomenu na prvi podcast možete slobodno jedan uzeti. Ima i velikih crnih i malih crnih, tako da ako si želite, slobodno si izaberite. Dobro, šta taj kliker ili ti klikeri simboliziraju? To kliker kao klikeranje ili kliker to kao intelekt? To vam je kliker i u jednom i u drugom smislu. I kotrlja se u glavi i nekom treba i nekom ne treba. Ovo je najljepše izgleda. Ostavi ti to, ja mislim da će njih iza mene dolaziti kojima će biti potrebniji klikeri nego meni. Hvala ti lijepa. Hvala vam na ovom gostovanju još jednom i evo nadam se da se vidimo uskoro.